Boy, lewat nu bener tuh, buka mata hente. Sia nu lewat nu bener. Lumpang tedak di jelo. Males ya. Harap lah aing mah. Dek naon? Paling boga tongkrongan. Geus keur ngobrol itu. Saya mabur lewat. Punten. Woi. Tangguhan saya di dia. Aing kalau batur aing heula kedeung. Gerokeun ngari itu. Kalau enggak amat ah. Hari itu main keur ngegerokun batur ai. Setting boy. Boy. Aduh alunjah, bos. Aing tadi tas. Siap, gitu naik. Salah. Serius. Jadi aing jelema tadi ngin gara-gara. Nyen gara-gara. Mana aja? Jelema mana? Itu tuh. Ayo ke yuk. Dageun yuk. Gede. Sangar tuh banget nak. Sangar, lumayan. Siap kan, Bos? Siap kan lagi? Soalnya ngolan, kedong. Masalahnya yuk. Kekuatan. Sedikit petan kau orang itu. Tinggi, ayo. Woi, Bos. Wih, enak. Kenapa? Ya, saya menang tuh, Be. Budak kali di situ ngegerokun baturna. Ayo, sama ya. Masalah naon? Masalah nabrak doang di dinya ta. Geus sampeurkeun aya. Sampeurkeun. Jadi, Antem. ajar. Ayo. Mana, Jol? Usah biasa. Itu dia aing mau pakai helm dulu ya serem. Ya bisa ya. Jangan masalah. Tego. Gitu yun. Tuh, Bos. Di mana? Mana tuh? Itu jalan mana? Oh. Waduh, sama Kumaha ya, Cek? kecoa doang. Begitu ke situ mah. Detik. Beri bayu. Geus hajar. Inti. Ayo. Susu. Bos, halo, Bos. Nu mana? Tuh. Yo, aing sama bos aing yo. Cek adeuleuh sangar. Bos, digireun asisten. Wah, ini sih ha? Kesian aing masih mau bos ya ge. Aing mau ta bos aing. Yo, ta. Kos kieu. Bering, guys. Bre. Ai, sarangnya pasti kelamaan aja nah. Oke, Ini mah yakin. Boy. Beres hilir, boy. Beres hilir tuh. Yo, hilir yo. Saya mau hilir ya. Izin jasa kah hilir? Yo. Tangan ongkos sih kah hilir.